Dumelang bahaeso la moetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba ho SABC 2. Empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. The most important thing is the fact that we have been working hard. We have not stayed on our laurels. Mopresidente wa APC Themba Godi o na le tshepo ya hore mokga wa habo o tlo ba le baemedi parlamenteng ka mora dikgetho tse akaretsang tsa naha tsa isao. Mopresidente wa APC Themba Godi o na le tshepo e tiileng ya hore mokga wa habo o tlo ba le baemedi parlamenteng ya naha ka mora dikgetho tse akaretsang tsa isao. APC e re ithutile ka diphoso tsa yona tsa ka nako e fetileng mme e tla netefatsa hore e fumana setulo parlamenteng ka mora dikgetho tsa isao. The most important thing is the fact that we have been working hard. We have not stayed on our laurels, and so far the strength of our structures and the way we are doing our work in a systematic and focused way gives us the confidence. APC e re ikemiseditse ho thea mmuso wa kopanelo le batho ba nang le mohopolo wa bea ditabatabelo tsa baahi ka sehlohong. APC will not be isolated. It will be there being part of whichever final coalition that we'll feel comfortable with. However, the bottom line for us is the developmental agenda. What is it that brings us together? Mekga e meng e nang le maqhama le APC e fane ka melaetsa ya yona ya tshehetso. Our message is a message of solidarity. It is that it is time that we need to consolidate as Africans. It's time that we need to come together. We are here to call on APC to be part of the Liberation Front. That includes former liberation movement. That includes African political parties, socialist-oriented political parties. Mokga ona o re ka morao thewa ha ona o fihleletse katleho ya ho thusa marena ho fumana meputso e metle le batseki ba mobu ho busetswa mobu wa bona ha mmoho le baahi ba dibaka tsa morafo ho una molemo ho ona. Mekgatlo ya baithuti University ya Free State e ipileditse ho kginweng hang ha morutwana le morupelli ka mora ditlaleho tsa ketsahalo ya kgethollo ya morabe. Ditlaleho di kuma ha morutwana wa lekgowa a ile a bitsa morutwana wa motho e motsho tshwene nakong ya dithuto beke e fetileng ka Labone mme morupelli a qhelela ketsahalo eo ka thoko a nto re polelo eo e ne e le motlai. Boipiletso ho tswa ho baithuti ka ha ketsahalo e nngwe ya kgethollo ya mmala e hlahella University ya Free State. Baithuti ba re mantswe ana kgethollo ya mmala a ya tlontlolla ebile a khutlisetsa university morao. I felt like what happened to the student was very unfair because when he complained about the issue, it was mocked and he was told that it was a joke. Re bona bana ba makgowa ba ke isolate ba le one o ka sturile o bone bana ba makgowa le bana ba Masotho ba khala ya mmala ba le blocking a one. Mekgatlo ya baithuti e re ho lekane e re e swabisitswe ke hore le ha jwale e ntse e tlameha ho tobana le diketsahalo tse neng di etsahala haholo nakong ya kgethollo. Want the university to take into cognizance that the exams are approaching and that they must treat this matter with the necessary sensitivity. What we received in as far as yesterday is an email which was sent by the lecturer to tell students that black students, or rather students who are not taking the medium of Afrikaans, should then be utilizing the blackboard method, which is an online system. Kemedi ya baithuti e re botsamaisi bo tlameha ho rarolla taba ena ho qoba boipelaetso ha se kgetlo la pele university ena e kena ka hara ditaba ka lebaka la diketsahalo tsa kgethollo ya mmala. Right now we believe that there are people who deliberately want to take our country back to its darkest days, right? So we told them that this matter should not be kept under carpet. Botsamaisi ba university bo tshwetse ka mathe ketsahalo ena mme bo re boetsa diphuputso. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Morutwana wa grade 9 sekolong se phahameng sa Rakudubane ka ntlenyana ho Mokopane provinseng ya Limpopo ho tlalewa a bolaile morutwana wa grade 10 ka o mohlaba ka ntle o jarete ya sekolo phirimaneng ya Laboraro. Ha jwale mmelellwa o ntse a le ditlamong tsa sepolesa. Elia Phago o tlhokafetse pele ga tshimologo ya setlha sa ditlhatlhobo tsa monongwaga ba lelapa lwa ga Musu ba santse ba tshositswe ke tiragalo eno mme ba kutlo botlhoko pele ga tirelo phitlho ya morutwana
ba re ba tlhoka madi a lekaneng go boloka morutwana. Sebueledi sa lelapa Ditaba a re Elia o ne a na le tlotlo. Elia be le ngwana o loka kudu a se ngwana o rata polela, se ngwana o rata ditshele, ke ngwana o homola go rela ka selo mo motswadi mo ha ba ikokobetša, se ngwana o lešatla. Kwa sekolong barutwana ba santse ba tshositse ke polao ya gagwe. Bangwe ba barutwana Tebego Matšila le Molokong Khumane ba re ba utlwisitse botlhoko ke tiragalo eno. E kutse botlhoko yana staff a se ke boletse lo kwa re batla safe ya re sa go rala la sere mo bale re kutse go tsutugela la then tšile la tla nna le tšile la ya hae dina re fitla go ha re ka ra batsodi ba lela dina re se ka ra batsodi ba lela la maralla. Lekgotlataolo kwa sekolong le isitse mantswe a matshediso go ba lelapa la motswasetlhabelo. Le re ya ga mohu le gona re ile o makala le o ba kgothatsa ka se se diragetseng ka ebile se se diragetse go gae re le ka ntla ga sekolo. Mapodisi a batlisisa kgetsi meleno o golegilwe morago ga gore ba lelapa lwa gagwe ba bonele go mapodisi ka ge a na le ka go sia morago ga tiragalo. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC motseng selegaeng wa Windhoek. Re boela ga tela pele moago o nang le dikantoro tsa ANC o tšhelello re masepaleng wa Preston Jones profenseng ya Eastern Cape maobane. Moago ona o boetse o na le mabenkele a diaparo. Sesosa sa mollo ona ha se so tsejwe ho fihlela jwale. Baahi ba qosa masepala ka ho hloka ditimamollo tse lekaneng moo ba reng e ba mollo o ile wa phalelwa ka potlako ekabe o sa baka tshenyo. Luze izinto ezininzi apha because bensebenza apha kuyindawo yam le. O re o lahlehetswe ke dintho tsohle jwalo ka ha a ne a le ka bophelo ka ho ba le lebenkele leo. Abantwana bamama bazobanika ntoni and baxhomekeke kum. Ngomnye besebenza kwezi. O re ke e mong wa batho ba neng ba sebetsa lebenkeleng leo ha jwale o felletswe ke mosebetsi. Benphila ngayo le. Mosebeletsi e mong ho tswa kantorong ya mmuso o re ba ntse ba sokola ho fumana moaho o mong jwalo ka ha moaho o na le mathata a ho fihlelwa ke dikgohola. Ngesithe xa safika sabona into ba o re itse ha ba fihla dikantorong tsa bona ba fumana ho seletho leo ba ka le etsang jwalo ka ha ho ne o se o tshile ntho yohle ka hare ho dikantoro tsa bona. Ke ngoku into ba umlilo ungene ngaphakathi ezishops. Meyara wa masipala wa Port St John's Nomvuzo Mlombile Cingo o re ba tlilo emela masipala o moholo o Arathambo ho etsa diphuputso ka sena. Ba iso moifo wa ditaba o tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena o tla kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena. Yoda.